Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kakenhun ilaka jong Kanchanjunga FC na West Bengal, kabawan ban mi khaman akajaka jong kakenhun ilaka jong Jamshedpur FC. Kabamshim lawan show na marki kam kibaya tinghu kalawan poi menta kasingi pale katayo hasor Nongstoiñ. Nakbentaban penkre ban Ïakhun hak lempung ilaka invitation knockout football tournament arajal arpulai do arpusaw. Ya kabala penlong daga New Nongstoiñ Sports Social and Cultural Club. Kakenhun ilaka jong Kanchanjunga FC kan saya Ïakhun persya ya Ri-Bhoi United FC hak singi thok ding katayo kabalong hak shpau terik benai nai wing hamadan New Nongstoiñ kabalong ru kasingi play perda ya katik lempung ilaka invitation. U captain kakenhun ilaka ka Kanchanjunga FC u Anish Rai habakren bikilat pathai kubor hadian ke jingwan poi jong kakenhun hasor Nongstoiñ lapan power ka baong ba kilawan nadu ke jaka bajengai ke jing ang nuot ke jongki kalong bai ban yok khur ya ke jing jom hagi jingi lekai batken persang ru ban lekai khambha kat bala shu lo ong ru ba kakenhun lekai ke jongki ke dei ka badang lung hendrei ka persang ban sei ki sap lekai jongki rang lekai ke bidang khna kumta ka penlong yiki ban wan yishim banta ka ni kelempong ka ban long ru ka jing play lat iki rang lekai habok kakenhun wan ni shula kentui ki pat ba ka dong ka than bakin wan ban ai jing kershan lang ya kakenhun ke jongki ha ka jing lekai ka ban long la shai ka singi thok ding hamadan New Nongstoiñ. I'm captain of KFC. हमारा टीम वेस्ट बंगाल से है लेकिन नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से सिलगुड़ी या हमारा मैनेजर सब्जेक्ट छित्री और हमारा टीम मैनेजर रोलिन सुब्बा हमारा टीम बहुत क्या बोल रहे हो वो यंग प्लेयर को टैलेंट को निकाल रहे ना इसलिए बाहर आए खेलने के लिए तो लड़का लोग को चांस मिलेगा अच्छा प्लेस में इसलिए तो परफॉर्मेंस अच्छा ही देगा तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए वही बात बोलना चाहता हूँ अच्छा प्रदर्शन करिएगा तो जीतने के लिए आए तो 100% चलेगा जो जीतने के लिए कोशिश करिएगा और